Daifim clear to te sabay ule. When hi December ni som pathum sang ni som ni panga in rin ni ania. Kum som ni palikal ta kum sang ni pakhat bo inanga khan New Delhi Parliament House so Pakistan na changa lo lut fir fiak pol pani. Lashkari toy bale Jais e Muhammad mi le sa panga ten bein police panga ba ka Parliament guard pakhat le Parliament 1 enkol tu pakhat an kap luma fir fiak panga te po hi ka lumbek an ne. Hei India Parliament House in Bay ato voi khatna le omchun alane. Chanchin thar ngai thaila Chief Minister Pulal do amachwan Mizoram ma pokso case apung zel chu poyati tho soin no pangte laka poi khoi tu te chung thu rang taka rel fel le no pangte dikna le chanbo hum halna dan te thataka ken ko chu angai poi mo tho soi. Chief Minister Pulal do amahian Nimin Khan officer Mizoram State Commission for Protection of Child Rights Chairman le member te akoma MSC PCR Chairman Pujimi Laltlam Moya Member Secretary Pilal Engvari le MSC PCR member dangte until MSC PCR officials tetsuan Chief Minister chu Commission chungchang soipuin no pangte oni tura sarkar lai puin Commission chu adin ani angin chakzo ka no pangte dikna chanvo anhum halthe na tura malakdan turte ansoi hoa Chief Minister chuan Mizoram pokso case apung zel chu poyati thu soin no pangte laka poi khoi tu te chung thu rang taka rel fel le no pakte dikna le chanwo hum hal na dan te thataka ken ko chu angai poi mo thu asoi MSC PCR hi Parliament din dan siam the Commission for Protection of Child Rights Act 2005 nuaya din ania Parliament dan siam nuaya hian Mizoram sarkar chuan ataka kalpui theturin the Mizoram State Commission for Protection of Child Rights Rules 2017 asiama hemi mang hian MSC PCR chu February sang ni sompariat khan din ane MSC PCR malak na in School Education Department ta routine school inspection ne chinania safety of school research amu chwate achungin recommendation asiama kumsang ni somni Pathum Khan Aizawl District Court Child Welfare Officer Room na Children's Room siam tirania no pangzariat sompali mangchangkai tu omto in hengzinga za som Pathum te chu pokso case awanga courtakal anne Zarkot question biak inane mek Synod income pui voi za patni na rorel ni thumna chu nimin chonu chomadar college anwe khan chanania moderator Reverend John Raldo Sangan pathian thu amosa bunga chang somni pali chiara upa HC thansung nunga lule chamari atung chai nu rorel chan ngalania nimina rorel te chu hetiangin chanchin thatlen ni mandan chungchang tuichang ral South Presbytery changalut chu tunaya ursun le na sazoka man chati ania SEC bo zuitura da ane tuivai Presbytery changalut inkhom ngai poimo inzirti rot na chu malaka chati ania SEC bo zuitura ti ane Kolasi Presbytery changalut pathian thu chiar na Bible man tam inzirti rot na chu acha a koshentina shatir na chwani se ti ane Mobile phone man dan chungchang Aizawl East Presbytery changalut chu social frontin malakna akalpuilai me kaniye tia in shilfia ane Tlongle Aizawl Mart Sak Presbytery changalut kutbul lui chwa panna kongle munma siam chat chungchang chu malak mek na ani thu suifia ane Zule ri the thila har sat na tok te chan chuak tura na sazo ka malak rotna Aizawl Central Presbytery changalut chu malak mek dan te suin in shilfia ane Aizawl East Presbytery changalut LTE le lay leaders training subject and chat chungchang chu malak mek na ani thu soifia ane confidential report le medical fitness tun IFM khurzo ka kalpui rotna Champhai North Presbytery changalut chu hemikonga hian film khur taka kalpui zel tura infui tharle ane Aizawl Presbytery thu Mizoram tlo po na kong in hongzao zel chungchanga inzirtir na ne rotna chu malak mek na ania zirchan na tepo ne anito a hei chakzo ka umzui ni se ti ane Aizawl East Presbytery changalut Synod Hospital tan tuitamzog nei thei dan chungchang chu acha ati hlotin dan tur SEC in lozong ro seti ane SMTC ti changtlon rotna sakor muituai tuichang ral north le chimtui pui Presbytery changalut chu
acha SAC bo zui turada anem Aizol Bethel Presbyteria Changalut Synod Research and Evaluation Wing kal mang ti danglam rot na chu man ngal thei turin SAC in lo ro man ro se ti anem Zorampon Presbyteria Changalut Zirlai Titan Delia Hostel Siam rot na chu ariam chang love ti anem Aizol Simthlang Presbyteria Changalut Synod Music School ti len rot na chu Synod in alorel to te shirangin SAC in ti len dan ngai to ro se ti anem Aizol po na changa Synod Nuaya trainer le campaigner Rod Ve Rotna Sampai North Presbyteria Changalut chu athei chinchin ti hlotlin tum ni se ti anem Chimbial chunga kaushan din nge na sumtam zogda rotna khotlang tuipui Presbyteria Changalut chu sangni somni paruk sangni somni pasari budgeta ti pun ani thuwa in shilfia anem Kaushan Pavalai Paul Fellowship Puitling Alhan Kai Rotna Aizol is Presbyteria Changalut chu chati ania adin muntur le kalphungtur SEC in Rahman se Synoda thlan le ro se ti anem missionary lak MTC atanga BMS zirchhuak du sakchung chang Aizol Simthlang Presbyteria Changalut chu kaldan pa ngai hi acha ti anem Aizol Sim Presbyteria Changalut Synod Conference Center sakchat rotna chu SEC thu anga renovate tura malak mek na ani thu ngai thla kania hei atoketi anem Kovel ramdanga kanmile sa Presbyterian Coalition omte ngai sakdan kongzon SEC vai zathum som palina thurel somthum pati na le marthang le Bethel Presbyteria Changalut India rampona mizote enkol tu da chungchang chu soikopin India rampona mizo omte ngai sakdan kongzon chu chati ania SEC in Synodin angai tuale turin Roman na ronsiam ro seti anem Indiana Mizo Presbyterian Church USA enkol tu tur pastor chungchang SEC zathum som palina thurel somthum pathum na chu acha a SEC in film khur takin lo kalpui ro seti anem Laidarli le minute somni panga rural zo ania Reverend Vanel Muan puya khyangte mal som na soin rural ni thumna achina nem Synod in kompui rural hi wa in so madar college an ve hian chunzom ani dona Laidarli a zo man tura beisini in zo manani lo chuan arim chandan anga chunzom ani yang zanindar sari wantlang pathian biak in khoma tharau lam thupui chuan tur dik galatia bungruk chang som pali mangin Reverend Dr. H. Vanel Ruatan Thua Soyang Naktuk Zomadar Soma Pastor Nem Ngele Pro Pastor Ruat in Komne Anianga Zanudar Kadletsan Vea Lalpa Zanria Sacrament in Komne Anianga Moderator Reverend John Raldo Sangan Acheang Zanindar Sari Wantlang Pathian Biang in Koma Moderator Kalswag Reverend R.C. Langhak Lian Nena Changin Valedictory Sermon Ngai Thak Anidon Ane Nimin Khan Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department Minister Pulang Hinglawa Marchuan Lesde Auditorium Minikoa November Niriya Tachanga Nisom Panit Sungane State Level Skill Competition Sang Nisom Nipanga Karna Hun Kualiani Naman Puya Inti Siang Na Ati Chazwal Klan Swatin Hena Loman Asem Halbog State Level Skill Competition Karna Ahian Kualian Lesde Minister Pulang Hinglawa Marchuan Chalai Tetana Antiam na Temanga Inti siang na lo klaktak SLSC sang ni somni panga lo tling taka ne zo the anita chu lo momati thuasuya Chalai kalkhom te chu ezon na tling thiam na ne nge tum tura cha in mi sang khat somli pariat lai mei antel chu inti siang na lo tlin zia tar lang tu nia asya thuasui thiam na engpo tun lai khovel mila digitize the zel ani apoi moti suin chumi ne na intlunzom chakapiang te chuan ma an son chakdon ti asuya Chalai te mason na chu ramle nam channa zela ni angin sarkar chu chalai te mason na atan the top chwa in apen zel don ti tarlangin Ministry of External Affairs po in Lesde Noya Mizoram Council for Vocational Training chu ramdanga na thoktura chalai te malakpui tu atan apom to ti asoya kalkhom te chu the to pan thiam na tipung zel turin na changal bok anem State level competition na telte hi district level skill competition November ni som pariata changa somni ane zo taka ti chazwal khan chwate ania state level inti siak na hian wangshang shang panga bakery beauty therapy cabinet making carpentry le car painting ati chazwal te hena loman hlan ngalani eng state level ati chazwal te hi regional level Guwahati ane le tura antel le anga inti siak na hi rampum huap le khovel pum huap thlenga kalpui chozel tura ruak man na siam ane
SLSC karna inkomi lesde Department Secretary Dr. Rashid Zwaliralte chuan kai shuain kalkhom telom na thosuya lesde Director Pujan Chanpuya chuan inti siak na chungchang report peya emizo hian loman semna le in elna masalama ti chati choi moina in achun zoma uwanlel ompuya Joint Labour Commissioner lesde chuan lom thusoyin nu akharane Sports and Youth Services Minister Pulal Kinglov of Marchuan Niming Khan Directorate of Sports and Youth Services buat say annual report sang ni somni ni pali sang ni somni pangacho Sports and Youth Services Conference Hall at Tlangzar ni inkhoma hian Minister Pulal Kinglov of Marchuan Sports and Youth Services Department palak na shang Tlangzar theya omcho alut thusuya chalai te ma khwati eng tura malak na shanga thei top chwa Achan Lazel Turin Sports and Youth Services Department athokte afui bok ane Sports and Youth Services Annual Report sangni somni pali sangni somni panga Tlangzar na inkomi Director Puishal Mingthanga chuan kai shuain Deputy Director Pusilal Mal Soman Sports and Youth Services Annual Reports buat saidan asoifia ane Niming Khan School Education Department buat sayane Mizoram Secondary School Games voisom lipatni na chu Government Mizo High School Aizol Tual Zola Karania School Education Department Joint Director PRL Nuntharit Chuan Khwalian ni in Kharna hun hi aman pui Khwalian PRL Nuntharit Chuan zirna ina kentel in fiam na chu zirna huanga apoi mo ema lekhathiam le zwal tur chuan riru le taksawan uluk le zwalangaya chumia tan chuan taksa soi zoya chul thin atia zirlaiten sports nen thiam taka zirna angkal pui thei chuan Andrew Rule taksa po in nasa takalok na an mutur thu suyem. Zirlai te chu an taksa vong uluk a zirna le infiam na kalkoptir thiam turin afui ane. Nilitsung o Mizoram Secondary School Games vai somli patni na hian sports discipline shang paruk athletics, football, volleyball, taekwondo, inkoiba, inshui le kalchet ate zirlai te in elin discipline shang hi khelmo shang nga ania. Apumpuya Aizol District chuan gold medal som pali, silver pali, bronze panga avayin, medal som ni pathum lain pakhat na ania. Patni na Champhai District chuan gold medal pali, silver pakhat le bronze pariat avayin, medal som pathum an la pathum na Serchhit District chuan gold medal pathum, silver pariat le bronze patni avayin medal som pathum an la ane. Kan malo ka Christmas le kumthar lo thleng tura Kwazin tele mi puiten himtlan zok nan tunlai hian Excise and Narcotics Department swa mi pui pur lir thekal tu ten zu an ruilo an endik china Mizoram hun shanga le Aizol lu chwa te duty in the in mi pui pur lir thekal tu ten rui chunga lir thei an khallo breath analyzer manga endik chin ane he hun pui lo thleng tur hi mi puiten him taka an mantlan cheu thei nan phallo thil ti lo tur le rui thei thil laka filema Hemikonga Sarkar malak na titlop zel turin Excise and Narcotics Department swan mitinte angenane. When hian Aizola kolum librarian Celsius degree somni pali avo librarian Celsius degree priad ni turin weather.com swan atarlang. Fagna huntoite manglokang. Famika soft and comfort patsi ilaw na siad vetuem. Hepatsi may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Famika patsi anemin man anwame mema ahi pulcha in lig asyam velaw may baka taglebol asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan say siyang duangin nitin mildur asyam chwa ani. Famika patsi law mang vela itil tin apya nga hadam na le injintok na apenge yangse. Distributor in Mizoram TS Enterprise. Yeah, caption the pig. Karila drama, sanakene. TikTok, come on more pakat. Let's get it. Do you so pull minin hit ya? Bola katung rim to in a zem. Attack atuy asa hitap. Dang rawan non flavor elite. Man mo ngay lo taste the perfect. Nang legay hey hikan target. 3, 2,
one, draw. Cause jackpot instant noodles. Hey. 2x hot and spicy. Hey. 2x chicken Szechuan. Cheese and butter hot chicken. Korean ramyun soup noodles. A tuck and a tuyen. Cause jackpot noodles. A tui bonto. Jackpot. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mudon zenya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana tanga kumni atlin thlengin chochale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te natna ado thei na tele athuak chak na thlengin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chawin amamo zongjong a phushuk zo to lo awangin chocha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani heng chocha a hian theilamte sale belam thaile bulam te pek tel tur ani chocha chu no te tharuk alo tlina changa pek chin tur ani a shisel taka alo chan zel theina hetiang hian chocha le nute tui chu pek chin tur ani Tuy về tôi cái nó bố bên này man kha mi à. Ni lo ve kar ma sa kan man dei to kha lom higher deep freezer a kan da chare nga. Ê, mà ní kha ní về cái đàn kha thi sĩ à chơi lâu mi. Higher a te chuan da kar som li paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya vong chare thei lom. Anh đi chung mà lệ, văn chạy em từ rồi đểกันchungก็lệ park to lệ, ý hay là không bên này xem mi à lo bóng từ rồi. Higher deep freezer hian kil tin a changin vot a pe chwa ka. Dio fresh up man awangin chopme rim chia om ve ngai lo. Higher deep freezer hi in lo mang ve cheu don ya. Femika soft Tukina Aizol kapui chunga police station tele Aizol Ponam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang som pathum amin meitsia palian tel tang te chu ruk kai noiman pasari family case atan tir pathum narcotics case man pani le inbum na wanga man pakhat te annia tang zinga ruk kai noiman hi za sumnga palivel anne Kanbiakchin police station som palile outpost pakhat zinga tangom lo na police station pakwa a oma Aizol police station na tang mi papanhi le meitsia panhi ankola mi papanhi le meitsia pakhat zok te he ruk wanga man ania meitsia pakhat dang he inbum na wanga man remand ani Sampai police station na tang mi papanhi le meitsia panhi kolin meitsia te heroin hongli mansak remand ania mi pate he ruk wanga man te anne Longtlai police station na family case atan tir panhi kolin Vivacom police station na family case atan tir pakhatan kolboka Bongkom police station na ruk wanga man pakhat kolin Kolasip police station na ruk tumlai man pakhat ankol ane Ni som pakhat la som pani sang ni som ni pangat chunga Aizola traffic rules bot sia manzad two-wheeler som pathum le LMV pak som pakhat te ania Poisa choi tir zati cheng singthum sangruk ane Weni Aizola lirthe chitin tlanthe ni ane Nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital Aizol casualty ya emergency case samsari pariyatan neya mithi pakhatan neya emergency case tamber pumna le luak ni in admit palian oma hospital danga chang refer pali omin admit ngai si khumomlo awanga hospital danga thon panga an om road traffic accident wanga liam nei panga zinga route liak panian oma wise pakhat a ombok Emergency and labor room animin Zing dar sari achanga tukin dar sari inkar chungin naw piang pakwan oma meitsia palile mi papanga ni in nele turve mek pakwa anombok ane Synod Hospital Durtlang casualty ya nimin tlaya changa tukin dar sari thlengin emergency case som pakwan neya admit som amin mithi an nelova emergency case number pumna le khosik ane
general ward a khumruak tlema oma new cabin le pipui na te cabin fullin khumparuk omna ICU a full bok lomno ward naw piang pangan oma meichha pakhat le mi papali ni in voin lama piang tura beise pathum anombok ane voin hian Synod Hospital OPD a Dr. Arla Ramwana surgeon Dr. Leldu Omifan I respiratory medicine specialist le Dr. Zochwam Loya radiologist te hanchulovang ZMC Hospital Falcona nimin tlaidar thumachanga tukindar sari inkar chungin emergency case somthum palian neya mithi pakhatan neya nawpiang paruk anne bok emergency case number pumna luakle khosik ane Aizol khopuichunga private hospitals kambyak chinte zinga city hospital a mithi pani anneya wardina khumruak anne Aizol hospital a nawpiang pathum anneya cabin full in general le ICU a khumruak anne LRM Hospital at Naupiang Patni Anneya Kuman Fula, Ebenezer Medical Center at Naupiang Pakat Anneya Kuman Full, Adventist Hospital at Cabin Full in General ICU at Kumrock Anneya, Care Hospital at Cabin Full in General Ward at Kumrock Anne, BN Hospital at General Full in Cabin Rock Anneya, Greenwood Hospital at ICU le HTU Full in Ward Dang at Kumrock Anne, Kanbiak Chindang Nazareth Hospital Ramhun North, Alpha Hospital, Trinity Hospital le Agape Multispecialty Hospital ate wordina khumroak anne hlom heti hian nimina changa tukindar sari thlenga Aizol khopui chung damdoin shangshang le ZMC Hospital Falcona mithi kan sha thezat pali ania nawpiang kan sha thezat somne parukane hospital lian dewa emergency case number 2 pumna luak le khosik ane tungkar chunga Aizol khopui chung damdoin shangshang le ZMC Hospital Falcona mithi kan sha thezat somni parukania nawpiang kan sha theza chu za somnga panga ane State Law Dispatch Center changa thu kan don danin nimin lama kol phetha kat man tam lai ber nimin tlai dar nga le chanwe kan man zat megawatt za somnga pani point paruk pathumania kan man tlem lai ber nimin Zing dar thuma kan man zat megawatt somnga pakhat point pakwa pakhat ane kan man tam lai ber hian central sector tuirial hydel project changa mo megawatt somthum pakwa point pariat pakwa Private sector Wangkat Solar Park Changamu, Megawatt Ruk Point Pakhat Paruk, State sector Serlubi Small Hydel Project Siam Chua, Megawatt Thum, Kautlabung Small Hydel Project Siam Chua, Megawatt Khat Point Pakhat Pakhat Le, Lungvel Solar Plant Siam Chua Kilowatt Zakwa Somni Te Atel, Heng Power Siam Chua Te Yen Siam Chua Tam Lai Ber Le, Siam Chua Tlem Lai Ber Chau Chu Orwalania, Power Supply Kan Mucha Load Shedding A Omlo. Nisom patni thlasom patni sangni somni panga Zing dar kwale nisom pathum thlasom patni sangni somni panga Zing daruk in card sunga borkhala asam changa LPG low load supply check it varying ten report te van buangi gas Aizol cylinders zaruk somruk paruk zopui indian cylinders zanga somli swak chunga indian cylinders zathum somli patni byakungi gas cylinders zathum somli patni caravan indian cylinders zathum somli patni Mizofet cylinders zathum somni patni puya indian khobung cylinders zaruk somriat pali selling indian cylinders zathum somrok saring gas lungle cylinders zathum somrok Mizofet serchip cylinders zathum somnga Mizofet siaha cylinders zathum somli patni Mizofet colasip cylinders zathum somli patni VL indian kolkul cylinders zathum somli patni LP indian lungle cylinders zathum somli patni Mizofet sampai cylinders zathum sompariate ane Nisom patni thlasom patni sangni somni pangat sunga warrante oil depot changa load pack tele director Guwahati changa load la nisom patni thlasom patni sangni somni pangat sunga warrante supply check gate in report te high speed diesel Zangena and Brothers Aizol Shambana Aizol Hava Aizol bypass KD Aizol trip khacho Jeromasiaha Tiwe lungle Lathanza Vasairang ZRM Colasip trip ni cho La Sanglia no Vaireng te RM Chimluang Israel Sairang LD Puilo Tiroma Champai Zozo Sailam Mizofet Nathial Mizofet Lungle Jedaz Lungle Kesyangling Lungle Bizet Sangao Mizofet Longtlai Lino Bung Tlang South SPC Tuipang trip khacho Motor Spirit Petrol Zangena and Brothers Aizol Shambana Aizol Lelboy Aizol bypass KD Aizol trip khacho Mizofet lungle trip thum Jedaz lungle Mizofet Nathial Jenri Mo Choi Pui South trip thum cho bok
ke siang linga lungle lal than za wa sai rang trip ni ve ZRM scholarship zo sailam Lino Bung Tlang South Jeremiah ha SPC tuipang trip khat che bok XP Mizofed Aizol lalbiang liana Aizol Jeremiah ha trip khat che bok te ane Mizoram Rural Bank chuan Nimin Khan MRB Head Office Auditorium Miniko khatla a 10,000 crore total business antlin lom na hunan manga Chief Secretary Pukili Ramina chuan he hun he amhan pui Chief Secretary chuan MRB 10 Vibel Chesing khat zet mai business an nei thei chu alom pui thule melung pakhat mai nilovin anin pek na ti re pe na le tho ho na tha lan chwa na ani tho soya tuna bank din huna that thu te net NPA za bial ani theile CRAR za somparuk point pariat bial ani theite chu lomo matia na sazo ka thokzel turle Mizoram Rural Bank chumi puite din hun chazo ka hlang kai tu ni zel se adu thua soibok Mizoram Rural Bank Chairman P. Sharil L. Van Chong Chuan kalkhom telom na tho soin bank din hun tlang puya tar langa kumsang kha zakwa somriat pathuma din MRB chuan tun din huna district som pakhata branch zaparuk anei to thule financial inclusion ate sarkar lai puile state sarkarian rahman na asiam shang ti lo atling tu le bank dangte ne na khai khin po a ati chaber pol anni thu atarlang Board of Directors ayo in Putapan Kumar Mandal Deputy Secretary DFS Ministry of Finance le Regulator Changin Puti Lungdim GM and OIC RBI Aizol Office Titsuan Thon Soibog Vibel Chesing khat business lin lom na hian Chief Secretary Baka Puti Lungdim GM and OIC RBI Aizol Office Puti H Haukulai DGM RBI Aizol Office Pupan Kajabora GM and OIC Nabert Regional Office Aizol le Pimina Zoliani Jute Joint Director IMPRT MRB Board of Directors Tebaka Officer le Sombik mi poimo engi mazat until India Rama Regional Rural Bank somni pariat te tana logo angkhat an siam chu tlangzar ngal ni in he logo hi Mizoram Rural Bank po in amang chandon ane Vibel Chesing khat business nei tur hian branch sang ten thei to pan cho a te na sang mga branch ti tra som pakwate hena choi moina an hlan ngala Vibel Chesing khat business nei tura tholok big mi pahni te hena choi moina hlan an ne Lom na huna hian CSR kaltangin MRB chuan luan chhuana hunan manghala hetiangin chingche PHC tan ambulance van MIC computer laboratory at da turin chair table le computer avain set somne Helena School 7 day tlanga hostel kum somriat panga siam na tur TB cell NHMA TB patient zaparuk branch tinin patient pakhat tan zel food basket khatcheng zasari hu tharuk chhunga tan Vibel Chesing khat business lin lom na hun he pula lom zwala colony general manager in lom thusoin akharane Ningani Khan advisor to Chief Minister Engineer H Ginzalala Sampai North Bial to MLA Chuan Neidon Kozol District a solar pump ahong Engineer H Ginzalala MLA Chuan Neidon Chuan Bungthar Akaita a Zoram Choi Sang tu tur anlani thusuin Zoram in Bungthar akai na a Chuan tuilak mga chomna irrigation system a bu fai nilovin thlai irrigate ani to tur thusuin neidon chu tomato irrigation a mala masaturin na soma nizong chakna mga tuilak cho na an siam chu changkai takamang turle dot taka enkol turat sa in tomato mga ezong ten an hlok pui an changkai pui nge be sei thusui neidon a hian chu in somriat velin tomato an ching meka nakuma changin inza somni velin anchin le beise ani thu aswe tomato ching tu te hian kum khata awaya bel khomin cheng noi somsari achanga noi zalai an muthei chu lomo mati thu asuya thingtlang alo ne munshang shang alo ne chu umbo tu ra malak me kani ti soibok nedon kwa hian tomato hi anezon number ni in bial tu MLA in angai sak chu anlom thu an soya anmamo tui chho luan na asiam sak chu lom manti thu soi an soi MLA in he tui luan chho na siam na tura ma alak zongzong te chu ro puyan ti thu suin bial tu MLA ma clear nei thatak an khwa mangai tu an nei chu an van nei thu an soi ane
khati zong khatukin Zing Daifim kan puan theite ani e